Bebe jamme kise woni modon kala ka tordon kala gal aduna haray ko musidɗo arian hoore fello hande nan hilen iwi Bologna den ari ka kawtal meden non woni Forli fibe andabe non Forli ko yeso Bologna seeda woni hono non addenga mi halanno mi holluno min en ara jokke ngari meden din non woni Ali Boiro non ko jibinande KOLDA Ali Boiro non ko wado ko be ndar kon box no ton kickbox no ton hande non mi yahay mi holla on ko hondu woni on kickbox on andi box on don ande nde on yuno ko dum ko jodden tun kambe non be wada kickbox do be no kambe be wada e juude be ngatay be pedoto be dampay idi alla saponi be wada e nder ton haray hande hiden ari do tigi on kawden do gaynde don Saviniano fi jokkugol musiddo meden on yiyen ko woni wadde kon yiyen golle makko di yiyen bawdi makko di yolnode mo yo folu e nder mudum haray non mi haalira non mi bettenay kadi fo kadi sida tay ka wado ka entrepreneur jo ka zio ballon ka yimowo kala ka activité ko wonda wadde nder Italie do ida wawi la windande non kasa ida wawi tintodude ankadi mi holla jama on ko wonda wadde kom haray jokkeme fi andugol ko woni yeso haray Ali Boiro meden tambini meden yelani yo folu e nder mudum kulangal ko fina fama famina yeah my love solda fina pimpi odetta sa ko wongo nodda ko nene e baba o wayno newna ne lambi fokkiti leydi wuli kammu yawota ko mo acci nene e baba o yehi andu sati solda buy lutti ka désert wobbe ka baharu lutti wobbe no nangi lawol nakara kwa
hande o gayni ali kono feƴƴiri feƴƴiri parita ala gañiɗo min ni de quoi woɓe yani kore menen guine fulɓe guine men ɓe yani kore hay e goto mabɓe folade hay e goto kono hiɗa welti ber cippere gonno feƴƴiri noon si hilan welti boy par ce que mi sippinide min gagnoto par ce que min puɗɗi ko tan o wallon tan jino kiyataɗo ga hono ka pundi ko winete ko ɓe yaafo e haala ha koye ɓe nanoyɓe ɓe yaafo e haala ka par ce que noon mi warta wolirde fi fama mais ɗum noon a wawa perdude énergie maɗa on 50% par ce que heɓatano gollirtano moƴƴa quoi mais hay min gaynite hay goto gagnaki ɗon kadi alhamdulillah par ce que mi barma mi waɗa hikku andi ko ɗon ɓuuri wonde important par ce que sa waɗi hunde woɓɓe barma to mais min alhamdulillah toujours andi min mi souvent mi laaray ko woni yeeso kon par ce que hande aduna on ɗo ko minen fof komin sukaɓe darugol ko woni yeeso kon ɓuuri ko darugol ko yawti kon fillu ko minen suti yeeso inchallah minnima ɗo hitande mi wonay top mi ƴettata ɗum awa haray on nani oɗo e hitande haray ari yiiden Aliou Boiro haraka ka stage jande wondu man nan Aliou a jarama min weltike mi yi ko waɗɗa kon mbeɗa yeeli kadi onon fof mi wanne on ɗon page makko ɗi yahon jokko mo walde ɗon ko woni wadde ko yi on ko woni wadde kon kadi siɗon humpa goɗɗum e bokko ne wadde kon kadi hara o wawi mo landade janggon e makko Aliou a jarama ok a jarama oɗo woni maestro am haray no woni nin ɗon ko oɗo woni jannowo mo maestro lei si può presentare gentilmente. Ciao, mi chiamo Ivan Marchesini, sono della Pro Fighting Forli dove si allena Aliou. Guarda kanko Ivan innete ko kanko woni hoorejo Aliou en on ɗo una sola domanda, lei è soddisfatto del risultato? Sì, si può lavorare di più, migliorare perché Aliou ha delle potenzialità enormi, può diventare molto più forte di com'è adesso perché è fisicamente forte, di testa è molto forte e a mio avviso ci poteva stare anche un verdetto un po' diverso, dare una preferenza ad Aliou perché per me qualcosina in più ha fatto, però complimenti anche all'avversario perché è stato un match duro, un avversario molto forte e tenace. wo haray o indi kanko mo weltori ko yawade kon o tamɗini o e neɗɗo makko on gaari makko no wawno folude nder muɗum kono ɓay haray na kanko hikki yesso ɓe inni tum ɓe yani kore maestro grazie perché noi che veniamo da lontano vediamo lei comunque ci impegna, che ci insegna delle cose che a lui mi diceva prima che è molto riconoscente a lei e io che sono venuta mi avete accolta davvero grazie mille. Grazie a voi, grazie mille. haray en arno Forli fi yiɗi golle Aliou Boiro fi dingari meɗen ɗo haray jokkemo andon ko honno woni wadde ko honno gurna makko ɗo woni feƴirde Aliou a jarama me weltani a jarama mi weltima pus inchallah ɓay enen woni ɗo korop ɗo hande ko minete ko souvent enen wonɓe kaɓe enen foti wallidirde enen foti joɓɓidirde par ce que han minen mi waɗa ɓeɗo combat hara yiɗa mari sehlaɓe ɓe yahatake waɗira combat mais si a waɗe combat ɓe sikke souvent iɗa mari mbuuri ɓuure nde wona ha ton a walla e goɗɗo gila o ala a faami o yeehi o waɗi top o woɗɗeji ta goɗɗo a faami mais min kadi mi weltiɗo ɓoyi komi windanima kon jaaɓiɗala par ce que ba neɗɗo mo nanda machallah yo Allah ɓeydu walla yo Allah ɓeydu quoi ɗum tumi ñagantuma par ce que woɓɓe a windanayɓe ɓe jaɓatako mo tawi ɓe sikkayde e goɗɗum mais an ɓiɗa waɗi goɗɗum neɗɗo mo nanta wota wowlugol quoi machallah yo Allah ɓeydu wallahi yo Allah ɓeydu haray musidɗam Sénégal fulɓe kolda haray men salmini o men arno yiɗugol e gaari moɗon ndi haray jokke men fi andugol ko honɗum feƴƴe ko honno woni feƴƴirde Aliou o jarnama nder hitande haray maɗi ɗe e nder hitande min aray min yiiɗe makko pular ngal ko fina fama famina en arno jokkude musidɗo men o en e sayi si Allah jaɓi